ingkora chok ang deng karbila medamai amai pi kapachun jiaphan mai tangni. Assam ke Aronre Bangladesh asora ketera khalun kali Asu Bidisar Bhattacharya. Khatkhati along Winter Football Championship Kapangcheng. Kardom Nili Morning News Aralong Pen Durmi BP. Aprangsi nilihin pen kadukowe phanta adap kimia kardom. Non arjuponik senang birtang ton pen. Bukajan subdivision hanjang langso donsori aklamalong kepadoji ingkora trok angdeng karbila medamai amai pi kepacun jiaphan matijong ingkora ketom arni TDP lapen tirikam amai angbong chingwai si asona sona jaimek sonsepon. Karbialam Kibirjia Tawar Kechiri Rock Ahud Paro Krisur Kebrat Trok Aningkan Longkam Teron Aphan Mai Pula Pen Rongbong Terang Aphan Kong Chunbang Aphadeng Pekpen Karbialam Avibonga TV Karbilamet Amai KLA Mahang Pateglo KLA Kopilo Lasolam Kapachini Jiaphan Angtun Lamet Arangaje Nang Padolo Pining Ingkora Trok Angdeng KLA Amai Pi Bukajan Subdivision Arlo Hanjang Langso Donsuria Klamalong Kibi Jiaphan Ajoarni Patek Pontanglo Donsuri Aklamalong Kedoji Lamet Amai Pia Jaimek Monsam Angbong Kapachun Jiaphan Matijong Ingkora Ketom Arni Dipurong Tiang Lamet Tiri Amai Asai Hemalong Tiri Lapen Tiri Kam Amai Chilang King Amai Padosi Arkoi Trainer Kep Arni Pen Ingkora Ketom Arnian Kapadoji Lamet Amai Pia Phan Jesik Chedangpon. Assam ke Aronre Bangladesh aketera khalun kalipusi Asu Bidisar po Samujal Bhattacharya matijong ingkora ketom arni Bukolia kewangahut ningje. Bukolia Ghat Kapachu Aklamalong matijong ingkora ketom arni Kapadu Bukolia Ghat Higher Secondary School Sertalin Karcho Kapadu Kechengsi arni Asu Bidisar po Samujal Bhattacharya lapen arisangho atum nang chetongdun. Alangli Bukolia Ghat Higher Secondary School Sertalin Karcho Kapadu Amai Pialong Karbianglong Toklang Arjan Aputak Paklang Dampen Paro Krisur Kebra Troksi Kebra Isianingkan Assam Anglong Nangkerap Atumaphan Jak Tekthi Lapen Assam Karbianglong Alongle Nagalimalong Parlolongle Pusonta Alangli Pachatak Puthot Alangli Assam ke Aronre Bangladesh Aketar Akhalun Kali Pusonta Ningje. Dipu Dharamnala Kachalenga Tower HRS J Complex third floor along Matijong Nipai Ingkora Ketam Arni Kang Sampor Pai Phora Chichima Por Malompen Jubuhu Sport Resto Lounge Kang Pupona Birta Card News Channel Perang Kepen Nangpali Dipurong Supi HRS J Complex third floor along Jubuhu Sport Resto Lounge Kangpu MEC Darsing Ronghang Arideng Pen Kangpu Pon along Minister Barim Holiram Terang Dipu Town Committee Chairman Barim Daniel Ingti Lapen Penangan Kachapapon Abang Pubang Piatum Chetongdun Jubuhu Resto Lounge along pool table football live music Lapen Jampet Highway Kapatu Lapen Karju Our Side Doji Pusi Jubuhu Resto Lounge Ahem Puatum Pen Pachini sports launch kan tuh Banglo masih ada nili ni kihan lagi di food si mana Karbinglo si turis panalam ke misen la penalam ke kiting pan kicu kijun penlada kalam ke musician panda platform isi nili kipi pan nili thegi glo so nili panom piglo la pen anu mata nili ram di food alam isi nong megawan pan je Karbidum ta alam ke change form alam ke isi change pan hek cepat lang masih laso putak along bagi mana ni lihat dah si non pinian apa ke kangku alam ke public rat tu nasitu family kita hiding matu nasitu pen nili pinian ke belum nang tu mah alam jumlah pen nasi nili dah apa yang nili nang pacini dah jubulong alam ke spesial alam ke nili pisi ke dengan alam ke dagmong alam ke pool nanti patui kelongsi snooker patui kelongsi lapen alam ke jempet nanti me so jangan mana kilun antara long ke soundproof mana bang hemalam ke purisai som si alam ke long tapi dah kamu si soundproof ni bon iglo lasi jempet baik tapi dah kalau nanti practice tapi dah ke jempet lagi before 8 pen alam ke 11 anam kong dah panggil lah jempet iglo tapi dah ke weekend long panggil lah isi tapi iru-iru pen mana dalam seafood people lah panggil lobster lagi octopus lagi panggil
crab loing starfish loing tuna lahai longji plus so maju kami bang pen na enjoy ko chuno nangilu ki bang pen lo pulu te dili phan gelam ke nang chirap dun nason lo la silam gili dun kar bikunta anu se chipang sang patek barina la ben live music alam dak gelam ke bang tan mata bang ko dak alam nang dun nang kan long po la ben dak ni tumolong to dak mang ke il tum dun lon kan long po dak ang ini ngarong pen ili kon ma klep ke cipadu along ke alam ke ini parong ko nang ko la sidang ma ke maju kami ke hingu nang mat hadun de pin nang chirap dun ko busi non ke jubulu ding nang non dak mang ke nang tunda non malom so porpan dihina pharman birta moington ponik sinang aprangsi nili kating honnai nilip arat lapen karbi anglong arat ke doa na phanta nili ning aklong pen Christmas akardom pajir iglo kardom kedamtang aningkan ke mesen pen kadu kowe ke jok kelong asom hosi pining labang so a Christmas pen ajok kadu kowe karbi anglong ke doa na raratumta ning arong ning kang sam lapen arna malong ahir jume long popusi nili ning thelo kardom Holy Child Academy, Lurulangso, Diffu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, list of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Diffu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina mo piputot birtalong wangtulo. National Commission for Protection of Child Rights a member matijong ingkora katham arni Karbi Anglong arong sa PD phualong nangsun pen alangli Deputy Commissioner Adil Khan pen Karbi Anglong along claim samar arongaje kibiji alam chingwai. National Commission for Protection of Child Rights NCPCR a member Priyam Kanungo Lapen Deputy Commissioner Adil Khan angbong Karbi Anglong along claim samar right ko magpatak isi arongaje kapadoji alam chingwai chingsai pon pusi alang lipherangke aphan than pachini claim samar arongaje along claim samar aphan kachanek kaholo kulat bangahem kedola pen phere me asai kapa claim pen kapa jogji aphan cherok tok asike kedeng ponji alam ta member Kanungo pen pherangke aphan than pachini Assam State Commission for Protection of Child Rights a member Indrani Tabildar Lapen Arisang Ho Tumta NCPCR a member Kewangahut Nangdun एक दो पायलट किए हैं कमीशन ने एक मध्य प्रदेश में किया जहाँ 30,000 बच्चों की भागीदारी इसमें सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल ये सब चीज़ें जो हैं अभी
Karbi Student Association Bukajan District Committee atum chapatir pipen khatkhati don kampathu aklamalong Winter Football Championship matijong ni phai ingkora ketham arni pen chenglu pusi kadni sapherang ke Bukajan pen bertanang pale KSA Bukajan District Committee amai phura juing leng pen kachapayam phupon amai along chunbang Jameson teron pensi chitong dun aluhi kapachinia por enlo aluhi aman pen khatkhati second OC Kishore Barwa AJYCP, KADC Amai Puji Tupukon, Horening T, KSA Central Committee Dihin Rimbang Longkiri Ingti, Rongasar Lang Tukteron, Lapen Kethe Kidingatum Chatongdun, Arni Tili Kethomra Minute Inkoya Por Pen Hintong YC Pen, Real Calvary YC Atum Angbong Si Kapathu Chenglo, Kapathu Kacheng Pen Natnata Kapathu Chating Kruplo, Sita Apor Chakok Ahut Anke, Hintong YC Atum Gol Kethom Lapen Real Calvary YC Atum Gol Isiansi, Gol Kepi Unchor Ajok, Hintong YC Atum Gol Hini Pen Chapahai Ponsi, Kecheng Arni Mesen Pen Pachunlo, Non An Labang Su Kapathu Kepadopon Along, Team Trainer Kep Atum Amen Chathabdun Puta Pachini. Pini Morning News ara birta bang kalapon sa Kangchan Pon Iglo, lang ibom Takat News Channel, domi thakme kurwang 2.